Khonapho silenkinga njoba nxa libona lapha thina sisembari yikho kwenzakala khona into eziningi ezihlanganisela khona okwama sex party esingakhangela khathesi indaba zama drugs abantwana abaningi vela bayabe senza into ezingenziyo ama fights ama suicides into ezihluphayo lapha embari saka thina siyacela sibili ukuthi nxa likwanisa alisincedise ukuthi abantwana laba bathole into zokwenza khathesi singena ku December kuyabe kulento eziningi eziyabe zenzakala kulama shows ayamaningi ayabe yenzwa abantwana bayabe baleke ezindlini besiya attend ama show wona lawo saka silenkinga sibileni siyabe sifuna incedo sibe ukuthi at least abantwana laba bengathola into zokwenza singabona lapha embari vela lingakhangela even kudala kwakuhlupha lapha ukuthi uyakhanisa ukukhangela abafana bakho chatima ngale labafana kwamangwende bayabehlangana bedlala ibhola siyabe sikwazi ukuthi hayi abafana bangale badlala ibhola sibile elinzima bebayabe lokho kwenza by the time uJanuary sefika izikolo siyabe sekule pressure sebevula bayabe busy December yonke but manje sokunje sothina even abazali sibhizi sidinga imali asikhangeli even amafoni angikhona ukuthi abantwana laba amafoni bathola ngaphi uyabona umntwana engena endlini lefoni entsha awukwazi ukuthi ivele ngaphi uyambonela izicathulo ezintsha uyambonela impahla ezintsha but awukwazi ukuthi into zona uzithole ngaphi saka njengo thina ama parents kufuze ukuthi sibe strict uDecember no because siyalahlekela labantwana.